I said, you can you one about 551, but Kalenjin, one. Karibuni. Asante sana. Karibu Nixon. Ngete kebeberta Bolimbat Darwin Northern Territory. Welcome. Karibu Wilson. Wilson Muige, jita nekikituye Moi University, mi Darwin, Kongoi, Kagere Valentine Kisaria, karibuni. Peres Jerotich, kebeberta Olimba Saudi Arabia, karibuni. Na ukipata ushia shian kitioshoni kwa betutab rani. Kigina special episode ng betutab rani kingete Western Australia. Kagitak kigera kagimutagra akoy kebebertab emet ab Olimba Mexico. Karibuni biik chok kimeche kiwekwa kongoi ing biik chekawaitu ing betutab rani kisome kityo kele nginyoru nafas shian show nebo betutab rani nebo cheng'etab biikab Kalenjin kebwatwech tienindet noto ko Pastor Joel Kimeto kimwoe kityo kele Mungu iberur boyondono kole mi amu kibwat akorwoch akotien kilen irot tienwogik tugul chekitieni arap Kimeto kotinye ujumbe anan kotinye message nitiendo age nekicham kotieni nekicham sikoboiboi muguleldonyu kabisa nokilen welwel ala ngoimin muriat anan ngoimin kale icheng nebo ibinda icheng nebo ne kong'ololchi kongoi biik chok chekakomong'u akere chi nekikure Morgan Koech biik tugul chekakomong'u eng kebeberwek mi kityo harakati nebo Christmas uyo kitinye betusiek karibu aeng sikesikyi kesherekean Christmas anan kibwat akobo sigetab Jeiso Kristo kimi kenyit nekokoromit eng emet emotinwek tugul nekomi miondo nebo coronavirus nekikere koibet biik chechang kakere taonitab UK uyo koibet biik for the last 24 hours koibet biik chechang uyo over 20 biik chekobek karibu 800,000 ameche biikab bororietab Kalenjin ole imi kaikai iribgei korom mionet coronavirus
Chito biik ngachang ngolen biik chekakoechekitu lakini ko ng'o neipchin miondo biik chekakoechekitu biik chemengechen. So kakibwa siketuiye eng betutab rani eng tetutiet ne noto kichome nebo cheng'etab biik chok kaking'etye kong'ete Western Australia sikiwechi kongoi biik chekiosobech chukikimi kehosteni president netot akobo Kitwek Association Westab Australia tikibwotwo kora kele kadi sako ko sako nebo nenderebaek anan biik chekwerie kadi sako ko biikab kutit biik chok mon sikekerchok sang oingian kadi sako kocheng kii nekikure ng'etich sikotoreto korejistana kobe kadi sako akere kokoingian biik Balozi Peter Rono kadi sako kabisa. kongoi Hosea kimeche kiwekyi kongoi biik chok ameche akatar tugul ale chamgei kongoi arap Sergeant akere ngaingian Alfred kongoi eng kebebertab Western Australia emet nekararan kimeche kelechok tugul cheosubech Merry Christmas kingen kele nekit koek Christmas Eve eng kebeberwek alak kemeche kelechok Christmas netala kimakwok nekararan ko inga kimokchinigei Christmas netala ako nebo borotet ako nebo boiboiyet ko kararan kora keribegei mionep corona nekikere kele oye kakoromit kakere eng kebeberta nebo Texas anan kebeberta nin nganasetab California LA Olin anan jimboitab California kokwo barak inga kokoit kerichot lakini kokwo barak kotomo kimuch kikoito vaccine no koityi biik tugul so kimeche kelecho kongeribgei yo kitesetai meche sikomwoiwech tot kole une olimbo eng kebeberta nebo Mexico makingen oye lakini kiakokoromit kora corona ngolotok kongeribgei biik chemite kebeberta nebo Kenya mongen ale ikere ng'o akere kityo eng kimasinyu akerin arap Sergeant ko olechinech eng yu locked in and following we really appreciate you thank you so much ki age tugul ko mongen Hosea teitestai asikobit makolo siketou tetutiet nebo betutab rani Hosea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi kora biik cheisubech eng mtandao nebo Facebook, akere biik chemi kebeberwek cheterchin, akere kandoik, akere mheshimiwa nekikure Rael Jebiji ko ki mama nekikasom ng'echeret nebo kwonyik eng Uasin Gishu County, akere kakoingian isubechini kwa chini, akere kora nekonyitot Arabi nekikure Jonathan B komi kosubechini kwa chini, akere angot chi nekikure Francis Rono chitab ketik ketit ak Francis ko kit agenge kobun kebebertab olimbo Cheptiret ak biik tugul chebo Moi University angot Edu ak biik tugul chebo kokwetnyu nebo Moi University ameche awekchi kongoi biik chekobwa ketoret Balozi Peter Rono mi kijanayat nekoibutyi beek eng kebebertab Keseshu kijanayat nebo kokwet nekile Kamabunjan eng yobo Cheboiwo kotobon kijanayat betusiek karibu 4 komi ainet yobo Kesesyo kongoi biik chekobwa kong'ete olimbo Cheploch chekobwa kobwa nyikotoretkei ak the family kichopchingei that family kisoiseret kijanayat akase kele uyo kakeschedulen fundraising tarik 27 biik chok ongikesugei eng kebeberwek tugul sikosikyi nyiketoret that family amu kokoromit kasit tuguk chekikure strategy and emergencies tugun chemakibwoti lakini konyo ngarakati korus biik eng harakati nebo Christmas so biikab Keses kokwetab Tulwamwituny kokwetab Chesunet kokwetab olimbo Kapsururiet olobo Kiramata olobo kebeberwecho tugul cho kemwae pole kongoi ing biik chekakere kaomong'u akere angot boiyot Joseph Arap Rotich kobun kebebertab Tulwamwituny kakomong ak boisiek tugul angot nekikure Thomas Kipkemboi chitab trade unionist thank you very much Thomas Kipkemboi. We acknowledge, we appreciate you. You are part of us. You are one of us. You normally follow our program. So wherever you are, if you are tuning in at this time, try to like, share our show. This is a fantastic show. We have decided that we have to go wherever we go, so long as we get Chito Kalenjin. So ameche betutab rani bikyok metwage ngimi oret kabisa imuite ngona itulege muitai kidogo sikosikyi ikas akobo tetutiet nebo betutab rani. Akere kora ameche amokyi chi nekikure MC Yokoyoko. MC Yokoyoko ko kasete kora eng kebebertab olimbo Kapseret. Akere kabwa kashere Kindi, kami angot Kenda Kor, kami angot Simba Moja, angot biik tugul angot Akimboi komi kebeberta angot Excellence Arap Keme akere kabisa kami kosaisireti chi nekikure MC Yokoyoko. Katuiyo tugun chechang Balozi Peter Rono. Balozi kitilchi bororiet Balozi. Mwawa kenyisiek chu kikwo Balozi kicham koune December kicham kouni
kongoi Osea kimwoe kele tumin emet nga tumin emet kora konyolu keribgei amu agere kabisa boiboi biik ager noto bo yogoyoko en Facebook ko kotasub kidogo ko iye kaanyin tumdo kimwoe kele tumin emet ko agerin kora Faith Keter komi kebeberta nebo Barin olimbo Middle East Thomas Kipkemboi chorwenyo kongoi kimeche kemwa kongoi Meshak Kipruto asante sana kale following komeche kemwa kongoi ngakwek tugul nekisiketau tetutioni ko kui keteb Osea cham imwoe ile kiune tumin en kebeberta nebo gaa ko une kokoit climax Osea amu kitumdo ko ki kawaida lakini rani ko kokekwerchi kabisa mi barak yun ko kararan ke celebraten kimiseni gaa tugul kotakikose kemi gaa lakini ngano ko nebo tun kemitei lakini ongeribgei kora yeki celebrateni kemwa kele ongeribgei so kongoi matelong Rono komi kebeberta abwoti ale mitei kebebertab Canada kimeche kemwa kongoi eng boroindo noto keib ketestai tugul tetutioni chitab Kalenjin ak chi age tugul neisubech anyone who following us ko we are trying to seek and look for our people kisubi biik kyok kele mnyeno tos ne nekiyai bichu koba ole kiba kemeche kisub kele bochin ano biik kyok atya koi aine eng kebeberwechotok ko keng'etie kebeberta anan kikitoune kebeberta nebo Sydney Australia atya nyekebe Canada kebebertab Canada anan kanasetab Toronto eng olimbo Canada nyaking'etie ngolo nyekebe keit olimbo Hungary emetab Hungary eng Europe nyaking'etie nyekebwa olimbo abwoti ale Western Australia Perth ole kokinyoru Mr. President kimeche kebara direkte anan kakilong'u kebe kabisa kebwa akoi olimbo Mexico emetab Mexico cham kemwoe kingemwa Mexico kemwoe kele nekit ngetebe chitab Kalenjin Osea kobwoti bandek akile mi bandek chekibwa chekibunu Mexico lakini mesokomwoiwech toonyo nebo nani ngot komi bandek kebeberatak lakini ngano komi tuguk chekororon kebebertab Mexico meche sikekas eng kasarta kitigin nemite tai ko ameche amwa kongoi eng Kering abwoti ale Mark Kering komi kole ami ndani kimeche kemwa kongoi ak biik chetokosubech Osea nekit siketau kimeche kikochi bichu kityo karibu dakikaishek olobo makosire 5 koteimwoiwech ngot ikere biik cheisubech akesome sharean programini asikobit ketau tugul asikisub yokibendi kisubi kecheng'oti biik kyok imi kobotech sikenai kele tos ne nekenyorchin kebeberwechu akemeche kechergei noto ko kit nebo komonut kimeche kechergei kocherin bichutok kikoba kebeberwechoto mitei aketeb kele ae ne bichu eng kole mitei ako ne nekiyai bichu sikoba kebeberwechotok ko Osea mongen koteikere biik cheisubech nekit siketau kongoi balozi Peter Rono kongoi kaimwaman kaichul amu kemwa safarit nekoketau balozi kit neiboibo balozi ko kingetau safarini ko kokiro logoek chebo bani kikitau kingebe emetab Canada kenyoru boyondoni kikure Arabor William Arabor ko immigration consultant eng emetab Canada kikwai boisionik chechang kingonyo kotitilchi bororiet balozi Peter Rono kongeng'ololi ak William Arabor ko akoi sai balozi kokoset lagok karibu lagok 5 chekokonyor baronok chetokchingei emetab Canada notok nechere balozi Peter Rono ngeyoe tetutieni akecheng'e biik kyok ngeng'ololi sai ko William Arabor ko kokotoret lagok chechopchingei eng toretetab Mungu ing 2021 ko so far lagok chekokoek confirmed chekokonyor papers ako konyor baronok chebo kotokchigei kebebertab emetab Canada ko lagok 5 ako kinyorune ujumbe mtandao ne Facebook so kongoi biik kyok chekioset keyai boisionik cheechen akere chi nekikure Solomon Kiprotich kobunu kebebertab olimbo Kaptum lakini sete murenoni taonitab Doha Qatar kongoi Solomon tikeitchinok bichu omi lainda chu tugul chu ole imi kotatun keityinin so kakitoune kityo kimi namaram Ngeny imi oret metobot tikenyorwok aramatelong nyikebwone kora kecheng'ok somwokeche bororiet amu kianetkei balozi ale chitab Kalenjin komabete ki nemwochin bororiet angot ole kaimande angot chito kemong'u Eldoret iwe Nairobi kotatun kecheng'in besho tisimwowech ile kingimande Eldoret akiwe Nairobi une ng'alekab anga nebo Nairobi une asol akere chi nekikure kora Enos Langat
ko kongoi isubech ak chitab kokwenyu notok akele kikure Mark ko chito kobunu kokwenyu Kabore yun lakini mi taonitab Western Australia. Kongoi bikyok ab Kalenjin, bororietab Kalenjin ko bororiet nekim, bororiet neutat, bororiet nemakisiljin, bororiet nemakimale chemusar, ako bororiet kora amu kitinye biik che international athlete through our talent. Kitinye biik kora chekikoingian history nebo dunia kosubkei ak ng'alekab talenta eng kibawainik. Kongoi kora biik chok chosubech eng mtandao, kongoi biik chosubech kora mashabik chechok chebo Kass International. Kemi yu kora sikibwotwok ak kemokwok Christmas. Christmas ko kakase kele kicham kobunu arutwot nekile Christmas. So harakati neb Christmas biik chok imi ole imi kaikai ibwat chitab kokwet ngitinye ngichop ngokechop chapati we ichop ne oye ongepcheapchei kakile kiyome kelya sikosikyi keboiboichi tugul siketab Jesu Kristo ak kechopchigei ketach kenyit nebo 2021. So balozi Peter Rono akere uyo kitinye taikainik che ng'ering'u sikebe hewani. Kongoi nye Osea, abwati ale kikono kityo dakikaishek somok kityo siketou tetutietab rani. Kemwa Arabi, kongoi Arabi, marahisi ingeno lakini kiasubin ak akere tuguk cheiyoe ak ng'alaleng'ung. Ameche amwa kongoi Francis chitab ketik keselebreten kongoi meche kemokwok tugul Christmas netala kakemwa mheshimiwa nekiborchingei ng'echeret meche kelechin karibu kongoi amu keib boroindo sikeng'alal tugul. Ko kit nebo komonut bororietab Kalenjin ak chi age tugul neisubet yekibendi ketokchinigei sikukuu. O abwoti ak tumwek chu tugul chu nemwoe chi tugul kole tumin emet ak akere ko celebrateni biik nebo iman. Ko bo komonut tuguk oeng'u chemeche kinetkei. Netai komeche kenai kele mi corona ongeribkei. Yekitesetai ketokchinigei sikukuu ko ibwat kora chitab kokwet ngot inyoru cheiyome inai ile manyor chito age ngot komukoksei ityem iro itoret chichotok chitab kokwet anan ko chi neyome ketoret. Ako nebo somok ko nekit abwoti ale kiyai tukyu tugul yekakobata tukyu komitei kiyote sukul Januar. So ibwat metorchi chekuk tugul sikukuu si Januar iwoche ile oyie toreto kokeny ako itinye tutikin chekiyome. So meche kibwat kele mi sukul kiyote sukul Januar ak anyun ngisub lagok kobendi sukul. Ko kimeche kemokwo kora Christmas netala ni ko tetutieng'ung nebo Igeere ne chitab Kalenjin ne notok kimite ak inendet my host anan chito nekimite kekwerie tetutioni ko inendet Osea Kibrono komi kebebertab Australia ak anendet Balozi Rono ak toonyo inendet kuregei Dan Ngeny nekokinyorchi olimbo Mexico. Kimeche sikenyoru inendet kure biik Dan lakini kale koko kokure Daniel. So mangemwa Dan ikwong ile Dan ko ngiro. Ko Dan ko kainet nekikenai tugul lakini Daniel ko kainet neingen gogo ak ingen tugul kele Dan ko Daniel. Ko ketesetai kuni kakamwa ale kong'et dakikai abwoti ale dakikayat agenge ketou tetutioni. Kimeche teketach akwek tugul eng kebeberwek cheimi kimeche kesom kele sharean ng'olyondoni imuchi shean ak ilaikan meshearan kityo buch laikan programini sikobit ketestai. Kibendi kecheng'e biikchok tekebendi kebeberwek chumbo Doha tenyekebendi kimeche keba akoi Korea kimeche keba akoi China kimeche kesungukan ole mi chinyo kemeche kecheng. Yeking'ete u ketokchinigei kebeberta nebo abwoti ale kitokchinigei kebeberta nebo Canada emet nekile anan nganaset nekile Vancouver Canada. Oye eng Jumapili kemite kebeberatak kitinye kiptoiyot a very interesting young man nekiloit bandanyi konyone kebeberi kiwo murenoni kotokchigei kapiman korok konyo Amerika ini makonam lain kowe Kenya kotebi kenyisiek 4 kotebi ngolotok kotoune olimbo Venezuela. Venezuela ko emet nekimwoe kele OPEC kingotokomi chi nekikure Chavez. Komeso komwoiwe murenonon kokituiyo ak Chavez ak nyatar eng yotok kwo Colombia nyatar eng Colombia nyokotebi eng Mexico kenyisiek 3 nyalen kopiman Amerika kotereb Canada. Ole mi akoi nguno ae tuguk cheechen sitakomwoiwech eng yo ko no ko Jumapili. Ko kimeche ketyem kecheng'ate biikchok sikiro kele ae ne biikchok. Ko kimeche nekit abwoti ale Osea mwoiwech biik cheikere kosubech eng yo atya ketou tetutiet nebo betutab rani. Kitochok ni ko tetutieng'ung nebo
Igeere ne chitab Kalenjin ne notok ibun anan kiibun ane ak Hosea Kiprono kotonyon betutab rani ko inendet Dan Ngeny anan Daniel Kipkoskei Ngeny tonyon namba 5. Hosea. Kongoi ameche tawech kongoi eng biik chokere kakoshean ameche awech kongoi eng Alfred Arap Sajin koyoe boisiet neo balozi Peter Rono kijanayat neranet neming'in ne eng kenyisiek tom kotiech kenyisiek 30 lakini kikobwat kotoi foundation netoreti athletes. Kongoi Arap Sajin kikere kaishean. Kongoi kora angot Solomon Tarus ak biik tugul akere Solomon Tarus angot Kisaria Elfas angot biik tugul mashabik chechok kongoi angot Arap Bitok nebo kebebertab olimbo Cherondo eng kebebertab Nandi County angot Kipkemboi nekikure Kemboi kijanayat nechong'u sautisiek kabisa balozi Peter Rono netoretech advertisanwech programs chechok eng betusiek tugul. Balozi Peter Rono mi chi nekakotebena kole tebunena balozi Peter Rono kole kikwo emotinwek ata eng dunia kale maitou tetutyet komwa balozi Peter Rono kole kikwo emotinwek ata chekimuch irutochi balozi Peter Rono much iwolu sikosikchigei testai. Kongoi Hosea. Eng ane kityo amwoe ale emotinwek chetomo awe ko ng'ering akot emoni Mexico nekokiowe so kiawe olimbo Mexico City kiasungukan ko kiowe emotinwek chechang ak ameche amwa kongoi ale iye kianyoru kelchin kou notok kosubkei ak ng'alekab ng'waet anan labatet nekimuch komuta kebeberwechu tugul taonisiek karibu tugul eng Europe kiamenye emotinwek chemang'ering ako Hosea kebeberta nebo Australia ko kararan nebo iman. Mexico ini ko kararan kora yani iwendi inyoru noto ole kararan kabisa nimbo New Zealand nin tugul nin olimbo kerekte tugul nimbo China nyekebe Korea kesungukan kitun asungukan around the world. Agere Hosea ale eng baninyon kokitou ko nekit kamito kakesungukan dunia amu kikitoune Canada ko ngipkoitei Jumapili ko kakebe around the world amu kinyo king'etyi eng yundo kebe Europe nyekebe Australia kesungukan ak nekakebwa Mexico maketorchi Canada ko kakebe around the world so kimeche kesungukan kunotok ko Hosea abwoti ale kakoit nekit ketou tetutiet ko mwaiwech kityo yeitou inde signature nenyonet imwa biik chemitei atya ketestai kong'etege yotok. Kongoi balozi Peter Rono tawechi kongoi balozi Peter Rono akere biik chok akere Maureen Saina tot Saina amwae kongoi Maureen kaishean awechi kora kongoi eng biik chemi kebebertab olimbo Doha Qatar angot Asper Arap Soimo komi taonitab Doha Qatar akere kora nekure Chebet ko comedian mi kebebertab olimbo kebebertab Dubai akosubech mi chi nekekure Madrid cheptonui kosubech kora komi taonit neo nebo Dubai akosubech kora mi chi nekekure Mais kosubech kobun kebebertab olimbo Baghdad mi chebo Maraba nemi Pakistan kosubech kora ak biik tugul cheakere kosubech angot chi nekikure Job eng kainet age ko Warrior kokakolecho Warrior ami Lok ami Tune ak Arap Marabas makoi kiutye inendet Arap Maraba nekitoonyo nekisubech kobun kebebertab olimbo Hungary akosubech kora chorwenyu balozi Peter Rono komi kebebertab olimbo Germany notok kekure daktari Jason akere komi Tune boiyot kosubech kongoi Jason ak tetutiet kora neibu kora ane balozi iberurot bororietab Kalenjin kitinye chi age tugul nebo bororiet kong'om ak kong'atib ak ki age tugul so kiacknowledgani chi amu king'ololchini biik a specific audience chechoto ko biikab kutit so ngitinye ng'olyo itinye ujumbe nebo bororiet kiacknowledganin amu kimi keng'ololchini biik chok ak kelitolitigei kunoto. Kongoi Pastor Moses kobun kebebertab Melbourne kongoi wakili Charles Koech ak biik tugul chekocham kemi angot professor Chelugui ak kijanayat nyi nekikure Andrew Chelugui kalechech makoi misen tetutiet mi Lok komi kosubech ra komi taonit neo nebo Eldoret. Balozi Peter Rono amakitou tetutiet ameche kora tawech akere boisiet nekayai Mheshimiwa Oscar Kipchumba Sudi kakur biikab kokwet akopchechi Christmas kole makoi aak Mheshimiwa Oscar Sudi Christmas kakere kaba biik kabisa karisiek cheechen katokchingei kurgat koretab Mheshimiwa Oscar Sudi kongoi TIT ak bichotok tugul balozi uyo kakichopkei koin Hosea kotomo kebe ko uni keutye abwoti ale kakisoiserit rani inendet
kipsomaniat agenge eng kebebertab Eldoret notok kwa kuineng'ung'et kemeche kemwa kongoi eng biik tugul chekemuch koit yundok akot tekelen oyie mutyo le ako ngokaikai Jehova eng tuguk cheu chu. Kongoi Dr. Jason eng boisiet nekararan acham asubi tetutikuk ako takebwone kimeche kenai kele Jason ni ketieme kecher biikchok inyoru ngot ko inyokor ko ikas biik alak siro ile kakimuchi keba ko Jason ko bandang'ung kiasubun inye kong'etegei imi olimbo China nyeisore imande Kenya nyeimong'chi olimbo Germany tekecheng'in Jason. Kongoi Alfred notok arap Sajin eng boisiet nekararan neyoe Professor Chelogoi kimeche kemwa kongoi ak akwek tugul. Agere chitab kamu ko chitab kokwenyu notok ko Robert Kemboi komi olimbo Middle East ko inendet kimeche kemwa kongoi. Otiem osharan programini siketou abwoti ale kibendi ketou ko Osea inde signature siketestai. Kongoi chi age tugul nekejoinenech nguno kimeche kemwa kongoi ak ketachin. Ni ko tetutieng'ung nebo Igeere ne chitab Kalenjin ne noto ibun inendet Osea Kibrono ak anendet Balozi Rono keibun kila eng mtandao nebo Facebook asikobit ketestai ko ni kokecheng biikchok eng kebeberwek anan tokwek chemi eng ng'ony komugul. Ko eng betutab rani kostoikyok ketinye taonyo namba 5 noto ko inendet Daniel Kipkoskei Ngeny nekokinyorchi inendet kebeberta nebo olimbo emetab Mexico. Ko ameche kityo atach taonyo notok Daniel kokatech siketestai eng tetutiet nebo betutab rani. Ko Daniel ameche ikat bororiet ak biik cheisubech eng Facebook. Daniel Kipkoskei Ngeny. Kongoi. Korong netai ameche aib nafas siamwa kongoi Balozi Peter Rono ak Osea eng nafas ne inegei. Anget ale chang biik chemite emotinwek cheterter, chang biik chemite sang oli, ako sianyor nafas neuni ameche amwa ale kongoi kabisa. Mite biik che isube chemite kebebertab Chepterwoi, mite sister nenyu nekekure Flora Rongoei, ako mite Jonathan Kimutai, kikure kine Balos bunu Chepterwoi akine, ameche amwa kongoi noto. Kongoi biikab Chepterwoi kimeche kikatak tugul kobun kebeberta nebo Ohio ak kebeberta nebo ole kile kebebertab Australia inendet Osea ak lakweng'wong notok Daniel Kipkoskei. Biikab Chepterwoi karibu nebo man ko kiitu Chepterwoi kianyo kebeberatak angen abo kamoiwa tugul no ketokos kiasomane kamoiwa Daniel ole kinye class 3 so angen notok komosop tugul. Ko taonyo nitok kakinyoru inendet Daniel Kipkoskei ko kakinyorchi inendet kebeberta anan emetab Mexico. Nekit kongen biik Mexico mising kityo kosubkei ak bandek chekimwoe kele bunu bandek kebebertab Mexico, lakini Mexico ko emet ne very interesting. Emoni ko oo emoni namba 13 eng ng'ony komugul. Tindoi nekile 1972,550
kilometer square noto ko kerge ak 761,610 square miles number somok eng emet nebo ng'ony komugul tinye population nebo 128.7 namba 10 eng ng'ony, yani emet netindoi biik chechang ko namba 10 eng ng'ony. Kinyoru emoni independence nenywa September 16 kenyitab 1810 kobun emetab Spain. So kicolonizean Spain emoni. Ako emoni nguno ko nekit kong'ololi Spanish oindo eng emetab Mexico. Emoni kotindoi mogornotet nebo nokile GDP 1.322 trillion. Namba 15 eng ng'ony. Income per capita ngepkoit mogornotet ko kakipchei. Kepchechi chitugul eng emonoto koibe chitugul $10,405 dollars. Noto ko namba 64 eng ng'ony komugul. Emonito bo Mexico kora komitei anan nekit kemwoe kele Mexico City ko the oldest city eng North America, yani taonit neos eng North America tugul. Mexico kora ko the second largest Catholic population, yani tindoi uindo neo nebo biik chebo Catholic. Isubi biik chechang ko Wakristo, lakini nebo Catholic chechang. Kito nebo komonut kora nebo Mexico ini kokomoingen ko ng'alechu kikile meche kekol eng emetab Kenya, avocado ko kitounegei emonotok, avocado ak tomatoes, yani ngitile nyanyat kole inai ile kitounegei Mexico ak avocado. Mexico kora ko emet ne nekit korutochin biik chechang eng ng'ony mising, indoito ng'alekab tourism namba 7 eng emet eng ng'ony komugul. Mexico ko nekit kora ko the largest exporter nebo ng'alekab beer, maiyek. So eisebi ngoroni kora nebo iman. Mexico kora ko nekit ko namba 6 eng ng'alekab electronic industry. Nekit kemwoe kele color TV ngi television na kikinde color mete television nekitai ko kikiinventane kebeberita bo Mexico. So igere ile oye Mexico kotindoi. Mexico kora ko mwaat kele tinye seset nemining kabisa ing sesenik tugul nekikure Chihuahua. Mongen kot kotindoi chorwenyo ngolotok. Ko Mexico kora kotindoi states anan jimboishek 32 eng kebeberita. Ko taonitab Mexico City ko nekit ko namba 8 eng koindo. Kimwoe kele emet anan taonit ngemeche kemesharan kemesharane population. So namba 8 kotindoi 8.2 million taonitab nebo Mexico City. Ngisu biik chemite taon tugul ngele chemi sang nebo taon yutok ko nekit 21.8 million. Aikas ngolin ile tindoi engolin 128.7 lakini 21.8 komite karibu yoto bo Mexico. Ko kakinyorchi inendet, ameche simwoiwech ile imite kilometers ata kong'etege Mexico City, Daniel, korok kotomo ketou tetutiet. Amitei ngele olabo 60 to 70 kilometers from Mexico So City, 5 hours. So mailo mising eng Mexico City. Kongoi Daniel. Ko ameche anyun ketou tetutiet nebo betutab rani. Ameche imwoiwech Daniel ile Dan anan Daniel Kipkoskei ne ko ng'o, ibunu kokwet ngiro ngolin baka kisoman primary ano atya iwe secondary ano, ketesetai ko Dan. Kongoi. Korok ameche amwa ale abunu Chepterwai, Soimining sublocation. Cheptirin sublocation, Soimining location. Abunu family ne barai kabisa nekikure Kamng'oi, ne oindo komite Soimining ako mite Celia akoi Kaiboi ako mite chemite akoi Siwa. Kiasoman sukulishek 2 eng primary. Kiasoman sukul nekikure Cheptilil Suswa ak sukulit nekikure Soimining Primary School. Kikatar primary nenyunet, primary level, anyo kikorom kasit, amesakoi amwa notok kole kikorom kasit. Anyo Wareng High School Eldoret, ko yotok kinasomane high school akoi form 2 kotobo kasit.
aweke korok bangetin babel makaa kidogo ashangetin ajeng network ajeng fees kidogo ibaamua awo day school nemiten lem nekicham kebendi kitwoke saa 11 karon sikei saa 1 karon koyoto kiasoma kongoi kaimwoiwech ile igere ile kiwo korok kotitil ng'alekab high school amu kele kiweke bibel makaa mongen ale ameche siteimwoiwech eng yutou amu tomo keit okot ole Mexico kokemwa ile kikoromit kasit so kararan kora imwa amu konekit kora banda nekityeme kora kechergei ko ki bororiet ko ki biik chekitesetai simangokase biik kolen keit Mexico ko rahisi ko kemwa eng yo ile kiwe sukul olimbo lem kainyo ole bwareng atya iweke kokeny bibel makaa mongen ale kikalya si bibel makaa mami kiy age nekimuche keib koek makaa ko Dan. Kongoi. Kanyo wareng anyo form 1 ko ndakile keya sukul keba form 2 amu ane ngotitebena ilecho kiliponi ing office cheuket ko kialiponi mwenyewe kong'eteke form 1. Kicham akole bandek kidogo ko kingamite primary akol ketik cheborsinik ko yotok chikyo abwoti ale 80% chebo school fees chechuket ko cheborsinik chekialdoi amu kiakol ketik ami kabisa kong'ete class 3 class 4 akol ketik kabisa chechang ko situn aaldoi ketit agenge anget ale kanyoru 3000 ibalipan chotok ko chobo barak kolo amu kanyo kotil chemang'iret ko chobo barak abele makaa chotok ko transport chotok so ketit nini kobo nini aaldoi kebet pawinik kobo school fees ko chobo barak cho cham kole sikar mamik ko chotok abele makaa kotun kobunchi transport chotok ko anyon kibamite form 2 balozi ko matinye amu kawekchi rabinik chekomi kidogo kawektai koba mbar manyoru fees chebo form 2 ako ibel ketik tugul ako takomi sine lakini kikeni kotakoet kidogo bas awek asirisob alechike kait mwisho ibabel makaa kidogo arawek aeng somok koit kasit nenyu nekekure Kennedy kolecho Kennedy kalya mekany kebe day school nemite lemnyu kiliponi tutigin uo kiliponi 3,000 kityo alechike ngomaya nito nguo tos ngabel makaa kuniok lo cheke koyome abel makaa ibalipan fees chetai ang yomite ko kiachame sports kialaboti kiabire volleyball kiachesoni football ko yakimeche keona kibwoti kele weekend ipkerwoe ko marahisi ketwo kotun ang'etin arikyi deputy alechi deputy akole sukuma tos ichamwo asaplan sukuma koba sukul kolecho deputy sosom mami ng'ala ibu sukuma ataune form 2 asaplan sukuma eng lem uno kicham aitu saa 2 usiku nya ajeng tochit awe mbar ibabut ngwek anyit chebret aib sukul ngip komite form 3 ko kanyoru rabinik katar fees chechuket chebo form 2 ip kong'et extra abwat alechike makoi korom kasini amu nekibune 2 hours kebendi ak boskilit sikoindi ketokosu saa 11 aitu saa 2 kemboi ngitu kaichokan makoi taisoman makoi tailya alechike kityo kakobit extra kidogo ngawek wareng itkinye atil korang form 3 anyo wareng ngamite wareng wait a minute Dan kalya si tilu iweke wareng kikecham wareng kosir sukulit nekimi ako ningo kakotoretin koyanin deputy kikacham wareng amu inget ile wareng performance kora chekiakeri ko ngami olini ngaker ale aitu jioni kachokan masomoni akot ami top 10 abwoti alechike nguo yatai alechike akere ale makoi mang tuguk chamakchinike eng yu ngawek wareng itkinye so anam chukomongchu extra kidogo ak chukobo bandek chebo mbar aweke nyaketyi form 3 wareng kokeny ko Dan Pang'o koret neiboti ngele nguno kaimwa ile kicham ibotishei pang'o koret nekebat anan baka po baba nenyo kikakonech kingeng'et kait chitugul kidogo kait 16 16 17 kikochi chitugul mbaret kete kele ibat yo
siketesun pole pole. Ko awegas atar form 2 form 3 in school ikure lwadet kibilem kabisa katikati karibu webuye awege form 3 nyalipan fees tugul alipane rabinik chukokiwekwong sukul chukobo ngwek ngolin nyalipan form 3 kobek form 3 ndalen achut form 4 ngwa kaachelewan kidogo komata kobit chebo form 4 kokeny atawasin form 4 ang'etin ai kasi weekend ak jioni koamangu class awe kicham komi kikure ushirika ole kikiune karisiek yote yobo in Reformed Church taban kole ngwareng ko kiamangu sukul ko 10 meters kityo ajut car wash ko in Dan ano le menye ngwareng anan day school wareng my sister nikimenye race course ko kiatebe kwake kongoi amu nekit wareng en yu nekisomani deputy president wareng kora so agere ale ye wareng ne kotinye tuguk che kororon ko kongoi kaitar anan imi form 4 ke kata itar form 4 nyutok anan kakobit chepkondok iuni karisiek kiun kot koyam ilipan form 4 kaun karisiek chu anyun December ne 2006 anan amu kiatar auni karisiek ang yor notok meche kekono cheko maya che tos register next year kotoige in boriet nikibo in post election. Wow. Ko ngetoige borioni ko maketin keker kila kitu ko matakanyoru akot musiara chechuket ko mawe gaa situn awe gaa anyun kesopsop kele ako ng'etin kokelwo pasa ako kaweke kora nyoiku kapteni nebo athletics eng sukul yutok kokelwo kora ngelen ketwa kora kelen weekend ko tokoloboti weri takimuti kochesan volleyball so aribiri bas amu kinyotor hata 2 years kabisa akilioni chechuket chebo sukul baadaye kai 2008 nyakilian akoi karibu 2010 kongoi nyetan kongoi kit nebo kamanut chitab Kalenjin kaikas ile kararan iwendi uya iseker ile ngolya ole kito nekalanan kobun inye kabiye ko kapten ilabat eng sukul ngelen ketwain kele arang yakion weri kolabat ngo anan kochesan ngo ko kito nebo kamanut no tuguk chemeche kinetkei eng yo ko kaitar form 4 nyu ko ne nekarub anan kiyai ne in kwenut yu amu katebutiet neisubi ko ang nekakinyorchin Mexico ngele kaitar nguno atyeme kisubin nguno amu kaitebi eng Eldoret kaitar form 4 tos kiyai ne ngwenut yu kotomo keteb kele kakinyorchin Mexico atar form 4 as aweke risop as ketebi ak biik tugul chebo pikipikisiek ak labutu keyai kibarua nebo kawaida ang yemite anyoru anet primary school kabichut pikipikisiek kora akinye keeku ingele osai ino ko kichito pikipiki kajo korok kidogo kenamge ak biikab pikipikisiek kidogo matar netia matianit anyoru cheptilil primary school kiasomoni tai ibanetisiek yundo anetisie for ngele 1.5 years ineti ne nguno ineti ne kianeti maths ak English ngalen primary ko general ki age tugul nekakikonin ang yetamite ui Osea agin Peter Rono ko kimite in koit nani in governor former governor nebo Nandi Cleophas Lagat so kekona nafas angalal kwa niaba nebo vijana asiko konget boyonyu kole ngikonyalil weri toret weri anyor kora Eldoret Poly kianyor scholarship anyor Eldoret Poly ko nyai business administration kinganyor sine kakiselectanwa kele notok timo miake kimatinye another option nyai for 2 years ko ngai business ni ko karo alechigei kinaene amu meche kwarab Lagate akagere ale imuch komutai konget
ndoistogei arap lagat keyocho chu bas alenyige akwane kochi ni kiong'ololi ko ngami first year ko koeku chama nebo wanafunzi chebo Mosobe une ngotore kenyit ko chama nebo lagokab Kalenjin eng Eldoret Poly bas ko yuto ngaeku chama nas ko kanage kidogo ko ngelen ketwa anget ale mwalimu non chito nekirikyin kono anum ibanyoru no ko arap lagat ko uzuri ngoendi arap lagat kuni anyoru scholarship anyo Mexico matatar diploma itkay kongoi nye Daniel ka itebing kito nekanetkei kora kononeti kabwoti ale isubi biik ko nyeu nakangiwe uya ityeme korok iker ile iye kiyoe ne ichut leadership tukche tugul chu kotoreti chi ko nacham kemwoe kele kitesyin ng'omnot ng'ulotyet ko melen kele ng'omnotet inegei nekecheng'e lazima icheng ng'ulotyet sikobit imande ko kemwa ile kinyoru scholarship kicheng ano scholarship amu Dan biik chechang kocheng'e scholarship chebendi olep America mara kolen biik olimbo Australia kou nguno abwoti mongen osea kokole kityem olep America uu nekoko kole komakotelel kito nebo komonut chitab Kalenjin ak chi neisubet ko ngitebi ile maatyeme ko inyendet neiluseni lakini biik chechang kocheng'e America komi checheng'e Canada komi checheng'e Uingereza lakini alak kolen ngoma America kobet ko inyendet ko kenyorundoi ako kinyorchi ano ng'oliotab Mexico amu kakinyorchin sang'utab Mexico City melen kityo Mexico ako kinyorundoi ano scholarship ni ako tos ngot komeche chi kotakotyem olo komukoksei bas yoto yo amite final year eng Eldoret Poly komite program nekikiroloni Mexico nikibo international students ko kimi lagochi kibo Kenya chikaba Cuba korok situn dongete eng Cuba kobwa Mexico yu kotun kocheng'a agenge kolecho well distant relative kolecho kalya metyem konu kartasok kotyemun akoitoun koba ministry yu kikoitoiwo komait kolecho bichu iyokwech kartasokuk chebo high school chebo primary ak kila kitu mabek 2 weeks kesirwa barwet kelecho wi embassy koyoto kap kotaunegei ashitet ak embassy kokeny ing yu Peter Rono kanyo as Nairobi nyachenge koroito visa ngaitu Nairobi, that was January 2013 ami Nairobi nyawe ane ko netai atije Nairobi mami ke nongen age tugul Nairobi ni tomo anyone as ngaitu Nairobi nyikelecho nyawe digital nikimite Ongata Rongai atebi kawe ketar ngalek tugul kelecho sikebirwech simet kabe January tugul kotokikonyi tom kemwoiwoge kabe arawetab aeng bas arawetab somok ornotok akimi election meche konam ke election kotate kesine kebirwo katebi arawek aeng somok ibkobek rabinik motinye keke tugul ako awe kidogo awe Mujengo kidogo une kiawe Mujengo arawek aeng bas konget Mujengo ano ole kewe kanan mi Nairobi ami Nairobi kawe Mujengo katebi nyutke anai biik ing yu amu cham awendi kanisa awendi nenyu ipkenai ak biik kobae kole tawe nyo ketoretkei kibendi Mujengo ako ing betut kekonu 300 aletige angomaya ne neketeche nguno kokotech ne neiteche ane nguno mutwo mkono nekitorto kai kinoktochine chito fundi anan ngomach fundi kole kekorokan ki ane norongini simenti akoi ak beek akatortochi fundi wow kono mait kyai une arawet agenge ngetote kisine jioni bet age kebirwo simet kele nyo embassy among visa nengu korong Mujengo ngyo ama atepte Mujengo asa aweke resolve asa ajenge chebo ndegeit kora so kongoi Dan iye kororon ngalechu ako iye ngilen ilokenyi irori ko nekit kora ismailani kit nekacham kora Dan ak biik cheisubet ko Dan ini kairo ile ngoitu ya komelen kele bi itepche kityo kole metor karik meche iboisie konyek iker kakonyor Mujengo kakotekso yu ko survivan
kakekurin as ak nekabicheng chepkondok konye kiyomisen iwendi olin keit Mexico ano anan kabitoune ano ako ango Mexico keng'ololi Spanish ko kibisomonchi ne anan kabitepto ano ngolyo ng'ololi chitugul Spanish eng olin bo Mexico. Okay. Aitu ake anyo Mexico ngaitu Mexico as koyoto kang'eta sabet lemeche kokim kidogo uu nekibokim olibo letolin. Keit oli kelejin king'ololi Spanish ako scholarship neng'ung'et ni kemeche ing'ololi Spanish 80% sichut university. Oh jeez. Ko kinginyone ko kingele king'ololi Spanish anan kilen Kiingereza emet. Yalen ane ibuch iitu akilechigei ngaboisie ane English. Oi. Ko ngiitu kelejin mami ako scholarship nin kilipanunin 100% nin bo sukul nin. Lakini nep Spanish ni ilipanjinigei. Wow. Ako nawe school nebo Spanish une kyawe only 1 month. Ko kimanam akot kimanam bas missing kyalen alachigei kimanam bas missing. As kabe karawet ako kilipani chechang na akele maname alechigei in. Kole jawertage in kochumoita kole ja ingen enye. I-practice ni missing kokecheng kasi. Asing'etin so ong'ololdos ak biik kosir kokewe class amun in kasi nin inetigei ak keng'ete ak kelipanin ko nin iwendi olin ibilipani ama itinye rabinik. Bas alechi kengacheng kibarua kidogo angetotebie sine ko anyoru kibarua nikibo ngetoli ketaune korok restaurant yakapitu. Anyoru kibarua kidogo ko mayai sine amu kianetkei kabisa amu kiloboti kasit missing sitab kelejin akot kondo salads ikoite chumbi kasi ng'ung ko ne keeku waiter anan keeku ne eng hotel? Kyoeku waiter. Oi. As ko amu kiashap kidogo kyojoktoi kyongen ale amasan kabisa the first 2 weeks ko kanai ale kikure ne niang tuguk tugul chekiboisien ko. Ko mait aker alechigei amu kichang kingeitu chikibo Africans ko kichang kimi chikibo Mali kimi chikibo Nigeria, South Africa ko kitestai choto imuch kitindoi sine rabia nekilipane school fees eng Spanish class. Ko kingetuye weekend aker alechigei angane chechang kosir mono chutestai eng sukul chu. Amu ngang'alal akose alechigei oye maya kikose anendet kielewan anendet kosir icheket. Testai kobek arawek low kekure kebe university. Ibawe matab koima. Matab kekonech akot exam chekilen 80%. Ko kongoi Dan oye kacham ng'alekuk eng yu ko osea mongen kitinye tebut amu ingele iwendi korok ipkome kosindanin ile kakokoromit ak nikemach itou sukul kabinetkei bichut yeku waiter nekit bandang'ung Dan nekaker iwendi ngimi ako kaicheng boisio ko kaitestai iyai tukchu tugul chu akere kora uni isube biik eng yo iye kimeche kemwa kongoi Millicent abwoti ale mi Australia Sydney kongoi ako iye abwoti ale Cherech Poebe Arusei kongoi Amor mongen ale Amor ni ko ng'o ko kimeche kemwa kongoi Millicent Chebet Kirui kongoi isubet kora ko mongen kotikere biik alak osea ameche itepse ng'olyo amu mongen osea kaiwei amu chichi kakwai pikipikit kakwo koun karishek kakwo kobel makaa experience nebo barak ngot komi chi nemeche koemployenen ko uni ame koemployenen amu uni mami ki nemengen eng yu ak tukchu tugul kaialde ngwek koinyo ak nekait Mexico ko osea ameche i-acknowledgen biik cheisubech atya ing'etin iteb tebutiet anan ko tebutik oeng osea. Kongoi balozi Pitarono, kongoi Dan Ngeny korok amatau acknowledgen biik. Kit nekatiem kityo ateb ameche anai ale chichi kikure Dan Ngeny koboibi ne balozi amu ngilen iro tuguk chekikwai ko tuguk chechang, tuguk cheechen kabisa. So ameche kityo anai ale boibi ne chichi keng'ololi nekekure Dan Ngeny sikonai kasubik chok kora. Ak kit kora neameche kora sitatepse Mr. Dan Ngeny ini ko
kodan Ngeny nigere ile sabenyi ko chokikure survival yani wendi ko survival kidogo atiko so amesaje kine nekicherin Dan in every situation ini amugere kawa jiji Nairobi ko sobet ko mujengo akonam lining mujengo so Dan so ameche sikoiwolu ameche kityo acknowledge bichu kikure Leonard Serem ko subet kobun taonit neo nebo kebebertab Sydney Australia angot Arab Serem Isaac angot ak family neng'wa tugul ko subet kobun Sydney Australia ko komendan mwalimu Maraba komi Hungary kabaibait mwalimu kabisa kale ng'alek che kale kaboibochi ng'alaletab Dan ak ole kikokildagei eng sobet Mama Salina Seko ko subet kobun taonit neo nebo Maryland akere kongoi kabisa kongoi Mama Salina Seko ak kabarastoindet nyo kora nekiyai kasit tugul eng Gas International ko subet kora chini kwa chini kono mi chi nekekure Chelamai Kiptoo Junior kosubet Dennis Sanga kosubet komi kebebertab olimbo Kapenguria ako Kamira ko saiseret kewin kebebertab Kabore olin ak biik Shan Chebet kongoi Shan Eliud Aru kongoi biik chok chosubet oye chang biik kwalo subet Arono mi Faith Chala Meli Edna Mayo ani kitieme ketiem lakini chang bichu akele imwae kongoi biik chok angot nekikure Bonei ak biik tugul kongoi biik chok otestai oshian otestai online kimi kityo kelitegei ingen ile balozi ngikas sabarishek kongoi kimeche kenai kele ibo ne in Dan because kaiwe sinye nekit kaiwe eng yu amu tukchu tugul chu ak kito netai korok uni kameiwei amu iwendi koi kakete ako mechobwoni ameche site imwochi bichu chok ngap kemwochi chito Dan eng olimbo gaa kelechi kimeche kepromotenin iwe Nairobi kowek chito kole mabel kot kotebi kokeny eng gaa kometo kasit eng olin amakoi kipromotenin eng yu amu mami promotion nebo yotok mara ngokemeche iegu director ko lazima iwe Nairobi ko inye koiwe nye bichu ndeundok ko maikany yoto itepche eng yu iker ki nekabit eng yu iname noto itesetai Dan ibo ingeben akit nameche sikotechi Dani kamwawech kale kingomi Nairobi ko kiame siling 300 lakini mamwawech kole kiame ata ko mwalimuiyot olimbo Cheptilil so siteshi kora ile iname ata ko mwalimuiyot nebo Cheptilil anan kicherugei buch ibinetishe ingen ile angot akine kitune acherugei akine bole bonetis at least sikerais kele weri kiwo sukulit tos mwochi ki lagok so teshi kora yoto ko Dan Okay, kongoi akipnyikeindet neiyoktogei sikosop bororiet. Bas ameche kaketeb ile kianome siling ata primary ko abwoti kingesira netai ko mshahara chu ketetai ko ki 1800 chekingile ni calculate lilechigei nguo anome 20 eng betut ko kimakoyas ine betusichoto amu kimakomi mahitaji chekilen kemeche tugun chechang bora kailachkei kaiamishe ngo katakiwe komami ng'ala ko noton kianyoru primary nenyunet lakini netai kabisa eng tai ko kikitou kelechigei werik kikitore sukul kelechigei ngekur lagok tugul kobwa sukulit ne kongoi amu kiketech sukulit sai yoto ko ki kanisa kekur lagok tugul kelechi obwa tuition free anda atot kikochi exam ak kikochi ne tatya kekur misa ak kikochi zawadi lagok ko ki free kimelen kilipan lagok choto anget chongindo lagok choto ko nguno uo chang kitun koba university eng betusiek choto cheki kotar secondary koba ko Dan kateb kora kole Nairobi nekobo Mujengo ko ki siling ata chekiyome amu kingiyai kasi ko kiyome siling ata kikilipane between 250-300 eng betut per day kongoi chitab kemnyegei akere ale oye kisobe man kisobe komi biik cheu inye kaitu anyun Mexico Dan kaitu Mexico kaiyai kibarua nekobo kaieku waiter kainai language ketou sukul ako kakekonin scholarship imenye ano nguno eng yu ako kesomanchi ne nguno ako kiibin kenyisiek ata sitar somaneng'ung eng Mexico inoto well kingetar nguno kaitar arawek 6 siwe sukul kekonin kelechin chosen universities kikonin karibu 5 anan 6 kelein chosen ak ichusen kityo ngon kosit neimeche akere alechigei korong netai komi university kibendi kenyisiek 5
Lakini tindo holiday nebo arawek somok katikati every year kotindo long holiday. Komite university nekiawe nekibendi non-stop kenyisiek somok ak nusu. Kicham ketinye kityongon wikit agenge nebo Christmas ak wikit agenge nebo Easter holiday. Awe noto. Awe 3.5 years. Asomani sports management. Kongoi Dan. Kaitar anan mongen kotomo imwa akot ile kaitar sukul yutou ko nguno imi sukul anan kingetar kolya. Ako ameche sitesyi ng'olyo ingele ngimwa nguno kele king'ololi Spanish ameche imwochi neiwe bichoket ing Kalenjin mising ko chu bendi tumwek ne tumin emet ku yekimwoe ameiwei corona. So ameche imwochi ne Spanish. Kikemwochi ne kikekur chito kong'ololchi Chito kong'ololchi arap Maraba ing ng'alekab language nebo olimbo Hungarian. Kekur murenono mito olimbo Italy kong'ololchi Italian. Kimeche keteschi Spanish maybe tamakas chi kole korom myoni corona ni. Asimwa ile tos ne neyoe nguno king yekaitar sute imi sukul anan iyoe ne nguno? Tepterwoi. Okay. Akasit. Yeah. Woi testai. Okay. Kongoi. Keteb ile ateshi ng'olyotab Spanish. Ameche itesyi ng'olyotab Spanish mising ko imwochi kityo biik ilechi korom ng'olyondoni kele corona akobare biich. Tamakas chi kikemwae Kalenjin, kikemwae lugaisiek chu tugul. Kaikai kora itesyini tun kakikur Jeison kora kong'ololchi Jeremanis ak Chinese amu kimi olimbo China. Siketyem mara kokas chi makokase chumbo kutit ko maybe kokas nebo Spanish. Kongoi. Okay. Corona es real. Cuídense muchos, chavos. Cuídense muchos. Festejan, pero cuídense muchos. Cuídense mucho. No wakile corona gorili, oripke goti, oripke biik tugul amu metuchi chi. Kongoi testai anyun mwaiwechin amu kaitar anan nekit kaitar sukul. So koitestai eng sukul anan iyoe ne nguno eng olimbo Mexico? Bas, ang yekaatar sukul ang'et in komakibwa korok kele ngecheng kebarwa korok amu kialenigei in kameche ae masters lakini eng English kidogo amu meche kotindo mnainait in Spanish kidogo. Meche korom much ilechigei chito tunde tatiwendi kabiyae kasi komeche iyae kora masters in English ko kikanyoru kidogo koameche aplanani sai masters lakini koameche achenge kimasta age nemae Spanish. Lakini nguno ko kianyoru kasi kidogo. Sasa ami kasi. So ngile kinyoru kasi kidogo kou ne nebo mjengo anan nebo ne ingele kaiwei ninye kou ne mara iwe iyai nebo kaiyai wait angolin nyabiyai nebo mjengo so kenyoru kibarua anan kenyoru kasi kidogo nekiyoe ne? Saisi ko mwalimu nguno. So I mwalimu ne inetishei? Aneti English ak aneti Spanish. In primary and secondary? Secondary. So I mwalimu ne ineti Spanish ak English? Ak English. Ingolinda ba in Spain? Ngema Spanish ko aneti tukun cheu mathematics eng Spanish lakini English as a subject. Oh. Kokongoi mabwati ale tekelipanin 1800 abwati ale kilipanin mshahara tugul. Nguno amuin ara makaye ko mwalimu. Ko teimi Mexico imeche itestai eng sukul anan itokchinigei oldage? Ami sai ameche atokchigei kimasta age kowe amanakta makitebe comfort zone akoi. Kinoktoi. Kongoi. So lazima ketyem oldage kokoityem kokochobogin ngaleku kosubun biik alak inakta kinyo sikosich ikochi nafas biik alak. Oh, okay. So riekotin mayek ku kitokchigei kimasta age kebiwe masters oldage isete oldage. Noto koto kemwa kosea eng yu kidogo 1 2 3.
kongoi ta kaikas ineti chichi Kiingereza ak koneti ng'alekab Spanish, English ak mathematics eng Spanish ak English as a language. Kaiteb kakemwa kele ikimyekei mongen asole mongen kokale katatebe anan katatebe Hosea. Imi ko inyege korono anan ingele cham kiyomisech eng olin bo gaa komi ng'alek chekemwoe mi cho kemwoe kele ui bi soman mabibet atya kelechin oyie memutwech chepchumbindet anan ko chumbindet ak isoman kabisa atya komaiyok bichu chito neituni so imi isete anan tomo ibwat akot kunotok ako mara komi biik chekasech eng yo kolen oyie angacham chichi sony manyokor chichi ko tos imwane akobo yotok anan ibukt. Aja coach. Igenamen. Okay. Kongoi bahati mbaya ngoto kami chi nekami olon nekebwoti kole lion so kikebuken chichi ko kimakun chamnyachi nye Dan yeiwendi isete seteng'ung neisete ing somanet ak tukche tugul chu. Ngot komi tebutiet Hosea neimeche iteschi amu kimache sitakekur sitaketepse inendet kocheret anan kocher bororiet. Ko kongoi Wesley Arapto agere kakile hustler in Kenya. Oye kongoi nye hustler kakile hustler in Kenya and hustler in Mexico. You know, kiyosolen konyil oeng, kibiyosolen eng olin bo Kenya ak kibiyosolen in Mexico. Yamin konyoru Arap Ruto amu hustler kora akine. Kito nemakas kityo nemayalda ngokaik inye lakini ibo kobichek. Ibo mucheng ko tukcho tugul cho ko hustler eng olin bo Kenya, hustler eng Mexico. Chelagat Benson kongoi, Jonathan Kones, Wesley Langat kimeche kemwa kongoi akobo akwek tugul. Hosea mongen ngot taikere chi neisubech eng olo kotaimwa kora siketestai. Kongoi balozi agere Julia Chirchir Mosongo subet akine kobun taonit neo nebo Adelaide. Chelagat Benson kosubet balozi Peter Rono kobunu Uganda kale mi kebebertab olimbo Uganda Kenya kosubet angot chi nekure Noah Kemboi kale chamgei German Arab Rono ngaingen kale kikilen kongoi Noah Kemboi ak biik tugul chetukosubet balozi Peter Rono. Ameche kityo tatebe Dan Ngeny, ingen ile Dan Ngeny keng'ololi sai ko ara une Dan Ngeny kinyoru kartasisiekab Mexico anan kimi kitun kocherech arap Borno kimi kebebertab Canada kole kikalkuleteni makikonugei une kikwar emetab Mexico anan kimi cho kikure Katamo. Aja ngoitar sukul akitinye kenyisiek ang'wan inyoru automatic kora kenyoru kasi nguno kianyoru permanent. So permanent residence nebo so nguni akimwochi bororiet Dan Ngeny. So once kokainyoru permanent residence ne umuhimu neitindoi nguni koi Dan Ngeny imi kebebertab Mexico imi as a permanent residence amu ngap aker emetab Australia ngo permanent residence chito ko ngap ko free sipitali ngap kelipanok tugun chekikure incentive chekilipanin after every 2 weeks ngap kilya kochang tugun une emetab Mexico kokainyoru chito permanent resident. The only thing in my station, every year, you will be renewing the permanent resident, kuma wili yoki. Abu mawili ni sugunde kula itimino yoene. Mawu sporting. Lakini ngombe ko kete tawani ni devele gele yoene ni ko ta sugu USC ya wodinyo. Maybe usne kai ibu dinoro ukati como se ligue devele gele ni resident ngombe ya ke jamu ndoro sana kazi ndio serikali na yaje mbulu de kile public schools ko mujana banda resident ko manyo. Kongoi Dan Ngeny. Kit kora nameche kora Dan Ngeny sitimwawech anan kotimwochi bororietab Kalenjin amu somanet nekibisomonchi komaiwe isomonchi cho kikure daktari, isomonchi cho bo engineer, kibisomonchi sports. Ak akere ale kiyomisie sports. Ilejin ine chi eng emetab Kenya anan ko yumba mashinani nakere kityo kole lazima kwai medicine, lazima kwai ne ngap inyoru kokwet agenge inyoru kaba biik school of business akot ing'alale sports angot kerorechin kolimbo mashinani anan so ilejin ine serkalishek chok cheu angot serikalit nebo county government kotikiro amu kinyoru ko ki source of champions anan kikure homes of champions lakini menyoru biik chekisomonchi sports winye so
ndenyoru opportunity agenge ng'ololchi gavana neng'ung nekasin neisubin ngo saini amu agere kosubech tuga tai agere kosubech kandoik chechang so ilechini ine in terms of ng'alekab talents ak sports amu agere ale notok akoi sai ko nekip kotoreti niamishote eng olimbo kebeberta nimi ang olimbo Mexico. Kokoyote inget ile kong'etege primary nenyunet akoi secondary angen biik chekirwoik biik chekichesandos komie lakini mi buch so notok amune nekioe ale ngabunu sports yu tamangat betusiek alak chemi tai yun ko kenyor akot kambisiek olimbo chepcheronin amu mi biik chekitalendet chekirwoi kabisa ngomene primary komi biik cheokere chekirwoi kabisa lakini mami ole kiba so amoche amwochi biik chok alechi anything especially through courses kidogo hivi tu alafu amu tabi keriro ile kele big sana sana kwa balozi ko moto mo wa ile jeji kwa kuno kwa kidogo chebo Kenya kwa sana sana Igeere ile to be the coach young coach kunu pika tangu na kwa pike kwa physiotherapy ko kusa sana sana jeji to ngete je dara big job to doctor wai so so mi ko kuma ta sports ngana na ngawera me Igeere mami dikiga watu watu le kaunti ngulo hapo picha kajo ruwaito kumelipitia tata sivyo kama mimi kongoi nye Dan atestin noto bo sports ko Igeere nginya keba kuyo kemwa inosea nginya keba nguno ruwaik kobunu ruwaik chechang emetab Kenya lakini managers tugul kobunu sang ameche awekchi kongoi chatutikin chemi Kenya inendet neu Barnabas biik cheu kina Patrick Sang chekikotyem kobwa ak inyokomuch kotoret rwoik lakini ikere ile mi maket neo mising kenyoru okot managers chemanagani rwoik biik cheimuchi kotoret rwoik amu ngot ko talent ko boisiet kora notok ko oye kebendi ketesetai eng yu akerin cheptabach sawiyot kimeche kemwa kongoi biik tugul cheu subet kimeche kemwa John Kitur kimeche kemwa kongoi nebo man ako oye abwoti ale kicheroksei kosubkei ak ng'olyondoni ak anandaoni kitinye betutab rani kaitebi Mexico anan kaiyai tukchu tugul chu koinyoru residency koiyai tukcho tugul imuchi komi chi neisubech eng yo kokase kole ii anan kicham kokere olimbo America inegei ako kami banda kora ole Mexico kakile ngokok ameche atoketchi noto chitab Kalenjin ngeker kurget imandae Tricia ko ngomemuch imandae Tricia ibun kesiok asikobit imande otherwise okoi ilal imi ko so mekany kityo ile keyat kurget akot ndak makiyat kurget ibun Tricia anan imandae kesiok sikobit iwe ko Dan kaitebi ing olito kainyoru residency kaiyai tukyo tugul cho so inye kuye kemwa kikebukenin so mabwoti ale tokonye nafas chi ngokalyon ko Dan ipongoni teitebi ngolo anan ndakitebenen kele ngimeche inakte emet age ko emet ngiro neimeche iwe ak kwamune imwoe ne ako ngot komeche chi kotokchigei olobo Mexico komeche simwoiwech ile kinyorundoi nano ngot imuchi itoret chi anan icher chi ng'ololchi anan imwochi ilechi kiaplonda ano komeche siteimwoiwech eng yo Dan ngot komeche konyorun chi kenyorchini nano ako imwochini ine chicho meche kotokchigei olo anan komeche kwowi simatebi chito koek ing comfort zone kemwa komie eng yo ile koitar kenyisiekuk eng yo komemeche iegu comfortable mising meche iset kora icheng olda age Dan okay kongoi kage kiatebena bitarono ile anolato kiniene yaira lewe awalgoi agroseni bitamu la agrosena wedi yesu ko yawayo abwati pamane resident yo magisto tetawo ko yara ngawe yesu ko yara mane mutwa agroseni so awalgoi ni between you and Canada pandang'ung imeche itokchigei nep America anan ko Canada sibitesetai masters neng'ung singemach inyeiweke olin amu nekit maiu nikinye no kibo kobichek nguno kaikere ile kakoterit bandang'yu kaibunchi abwoti ale nginyeiwe ko nekit yetar masters ko rahisi kot kesirin abwoti eng Kingeresa
imuchi lecturer ning university ko inokun primary at kinye imite in primary nyinyo secondary ak nitokchinigei university ko America anan ko Canada. Kongoi Dan, so iwendi itokchinigei ole America imeche icheng masters tukyo tugul. Kotitote ale long term plan ng'ung ko ne nekit kaimwa ile imeche itestai eng bandang'ung nito itesetai amu kimeche kemakun chemiach. Ameche akur Hosea kotakoteschi maybe tebutiet agenge anan ko aeng asingya nyekeweke abwoti ale nyekekonin imwa ng'alekuk chebo let. Kongoi agere angot cheptab sawiyot kobunu kabisa uni kalaba cheptililinin anan chepterwai kaboibochi kabisa Dan kokase chito mashinani kochere biikab mashinani kobun taunit neo nebo St. Louis kebebertab Sydney. Agere angot Disan Kiprono kosubech kobun kebebertab olinbo emetab Australia, Sydney, Australia ak biik chechang cheisubech eng mtandao. Dan Ngeny, ameche imwochi asing'ololchi biikab ibinda, ingen ile ane abo Nyongi ko kibamwa chechok ko biik akwek biikab Nyegei. Ameche icherwech biik cheisubun ilechi ingen ile lugoni kimi emotinwekab sang. So what's your idea in terms of ingen ile ngap komi kene ne biik chekimi emoni yani ngiyai kasi ilechi chito mami ng'ala ngalen atinye kimnotet aweksei mutai inyoru chito iyoe kasi ak ing'at tugul kobek ingen ile mutai karon kotimi mashinani. So ara ilechini ne muren chumengechen ilechini ngonyor kidogo komaking'oruri tugul amu lugoshek chebo emotinwek chu makinoe. So in terms of investment what's your idea? Akit kora nameche kora ticher biikab ibinda kibalonsondoi ano ng'alechu tugul mainye kemwa kile kikenamenin agere ti planeni kabisa long term ideas imeche tichep ile so bichu chebo ibinda chetom kenamegei icheket ako kakomet koba kenyisiek kolen chito ngotaset abar tuguk so ilechini ne Mr. Dan Ngeny. Dan kotomo iwalu ngyo ko kakere in kakile atomic chumba kale boibochin cherset neu nitoni John Kitur isubech eng Qatar komeche kemwa kongoi chebet notok imite kebeberta nin comedian kongoi takebwone keitu kebeberta notok bo Saudi Arabia anan olin imite olin bo Middle East kimeche sita kecheng'at biikab Middle East so cherwech biik nikemeche kecher biik chok ko Dan iteschini noto no kakemwa kele kimeche kecher chichini ameche chichi nyokorni amu in chichi nyokorni makonyo konyo ngap ikose kelechine chin Dan kelechine kakile mabibet abwoti ale chang chemi chepterwa chetom koit akot Eldoret ako kikobetyo eng chepterwa kaikai akot ibet chole Mexico amu ara makai ityem imong'u ngolimbo Eldoret ibisiru Nairobi ibiitu Mexico ngot ko tomo ibet imi Mexico imwochini ne chicho mi un notepche akolenin maybe mongen ale ikonyi ano ngap inyoru chito age kolechin kimi achek yu kikonyi Jesu eng yu so mameche ikonune Jesu imuchi ikonune Nairobi imuchi ikonune Sydney imuchi ikonune Mexico ole tugul ngonyorchin tai iwendi Dan. Akataule akuna kawe kitu somok akataule la wewe sana kale ni ya bintanyo okay amejajera kale dogin kararan ko ngetin ka ko ko kale misi ugoen ande di ngo temu jiga ko mo le ne ne rubai ko na me ni ko tu ibo ti ko so sea atio rubi de no matami o tu yai o do plano o de tai adero de ko ne da ni ngoli ni ne ne ko go tu ya on ti gai ko na me no ne ko de balosi ko mo na lo ta di ti ke ni tega inge ti le amja da anne da ko se ta go ne da ku ti le ta na wa ko le so amga di ko di ke le ka na di ke le di ko ma ko mun ta ya ni jam ke le ti te mu ta ti di ko ti ke le di ko ti te ko di te ju awi ndo ma ko mi do so me di ta te ya di te ya ko ta ko sa ke ada ko so di kala
Koin ngalatab tuguk tugul chebitu. Ikunotab ileri in ako chito nebo pikipiki chito nebo ne ako nome tutin choto tutin ko kikwai kasi nimaya eng bayo. Lakini ngokia mandasi tugul betut ya kasi ni ambuke. Kuma ni kwa ya itiri ngota. Amu motor sabu ya bawa inge tatani ni kira ni kugo mo ya ki ba. Kaya meeting dia kasi tapi tabot ya kalau sama menangkap sistem koma ibuat dia ini ya ada kan ibuat dia lagi ni dia tinggal jalu awon amma jahay ni lagi to kongoi nye Dan amecho awe kongoi akobo ng'olyon nekemwa ile kaikai ibut Igeere tai kosir ibut iweke let. So ibut chi tai kiagere okot kingerue besyo komi chito nekilabat kabisa eng yekakoro kole kotai bandai kole kikoi kobelis chichotok. So ibut Igeere tai ako kemwa komie Dan ile makomi korotinwek. Kongoi eng boiyot neng'wong nekishokopcheiwo akot sikokonin ikol ketik. Mara neng'ung'et inye chito neikose ako makonin. Lakini kimeche kora kecher boisiek kele otyem kotoret neran chu okochi nafas ikere ile kingekikochi weri kokikoset kwo. Ko abwoti ale tun keweke ipkobaibai boiyot kokere kole kikoset Dan. Ko Dan kimeche Hosea ngot itokomi biik cheisubech eng let yo sikinyekikochi Dan komwa ng'alekchik chebo let ko chitab Kalenjin ni ko tetutiet nyo nebo tos ikere ne chitab Kalenjin kecheng'e biik chok kakebwa akoi kebeberta nito bo Mexico kakenyoru cherset ne inegei kobun inendet Daniel Kipkoskei Ngeny nebunu olimbo Chepterwoi lakini mi Mexico. Ko chitab Kalenjin neisubech kimeche kemwa kongoi chekakosubech, kongoi chekakoshean olaikan ketesetai kounotok asikobit ketestai. Ameche akonin Hosea imwa biik cheisubech asinyakonin imwa ng'olyong'ung kidogo atya akochi inendet Dan komwoiwech ng'olyon nebo let. Kongoi Balozi Pitarono, abaibai iman amu tetutieni iman ko tos ikere ne chitab Kalenjin kakenyoru tonyo konainik tugul ole kibunot ko kikoroki kong'ete safarini olimbo Cheptilil Suswo akoi taonit neo nebo St. Louis ing Mexico. Ameche kityo arecognisan bichu amu bichu kwae boisiet neo biik chekakotelel kobotech for the last 1 hour kosheani akosubech kikiwechi kongoi neteta ak muren mami ki nekekonok lakini kilechina kongoi amu ameche kityo soshean amu akini anan the background of nebo keyai tetutiet nebo Losi simairo chi nekikobet kamang'unet kole tos kakonenet sobet amu ngilen iro sobetab arap Chepterwoi kikakotokosit lakini amu kikilgei kochirit kokwam mbele ko kikoit ole kikoit eng sobet ngap komi chi nemuch ikwerie ptuktukit eng yo akikere ile uyo kokoek mwisho pikipikit ko kakicheng'wa biik kwok kijanaekwok lagokwok kora chekikobun akichek yoto komi eng sobet so kakile one step at a time ebalin cheruyot kemwoe kongoi isubech. Mi chi nekekure Kangogo Kips komi taonitab Alabama ako kamwa kole kiomi tuwai taonitab Mexico. So ngakishu kondo Kangogo kometen eng Mexico akochep kwa kebebertab olimbo Alabama. Kangogo kotinye kenyorun tun imwawech akine kele ilya koshechep imete Chepterwoi komi olin. So Kangogo kosubech komi Alabama. Mi chi nekekure Kimutai Junior biik tugul chang bichu Balozi Pitarono betu angot ale kitaundo ano aketarchi ano kimwoe kityo kele laikan shian amu tetutieni kongoni ak Balozi Pitarono kityo ni kityo ko kechergei yani kikochigei kamang'unet ko ki biikab bororietab Kalenjin kakile karnet so kemi kelitegei polepole. Ameche kityo Dan Ngeny situgoti amakikonin ng'alekuk chebo let. Ikere ole testai tai emet eng emet nyo nebo Kenya ngap kolen chito aja ngokaimong'u komatit kibwat angot ile tiweke gaa amu ikere ile ya kasit olimbo kurgat. Inye koiro tugun chechang ikere olimbo Mexico ikere kimwowo besho akot ile temo amu kiabotu besho kora kaiaplan besho ityem inyo emetab Australia kemoku nemie amu ng'alechoto komi mi koima kikorkoti so makun ki age tugul nemie Dan. So ameche kityo Dan ing'ololchineiwech biik chok chebo Kalenjin kora kotikutugoti ing ng'alekuk amu inye ing'ololi from experience point of view. Chang tugun chekiro eng sobet kiwe bing'alal Spanish
igere ile korom kasit ameche kityo kotimwochi chito kamanutiet nebo imande chito ngurgat angot imong'u angot ing yobo tulwam wetuny ak iwe Moi University ing'ete Moi University iwe Keses ing'ete Keses iwe Cheptiret ameche imwochi umuhimu nebo chito konakta eng yoto kikisikyi simakot kityo kotabon ing yobo kurgat yo kole kokeni kole akeni kityo so ameche imwochi umuhimu nebo inakte kinganyo emoni eb Australia amu kiang'ete akine pikipikit kochang tugun chekiaro kabarwoch ale uyo ndashukoni iboe maajabu so ng'ololchineiwech chicho mi risop nemuch komong kidogo akwai maajabu kot komi within area inotok bo kurgat Kotomo itestai in Daniel, agere Kimutai Junior katebene tebutiet kole question. Kole how can you get a link to go abroad? Yani icheng link neiwendi bitonin kumebun scholarship. Ameche awalun alejin yeiwendi ui kita nebo komonut na lazima inai chi ko mami chi nekonin kito buch lazima ikoite sikobit inyoru. Like for example, ane ko kianyo emoni kou Dan ko kiager ale ui sobet ager ale the only thing nae kwalabat asikobit anyoru scholarship. In other words, i-representani school sikong'et school kolipanun ko lazima ityem icheng ortinwek. Kitinye simosiechu chi age tugul neitinye simet koinyo mtandao neuni. Komi tuguk cheu cho lazima ikilgei ngisoman kabisa kinyoru A kekonu nekile academic scholarship. Ko okot ndakikonin academic scholarship ko lazima i-maintainen ngot korek grades chekukobwa ng'weny kerepenen. So lazima i-maintainen. So tukchu tugul chu ko lazima icheng or asikobit ityem icheng kiotok. Mabwoti ale konu serikalishek koopeni kole tun kawek biik kokatoreti emet tugun cheu cho. Mameche aike kiy neka discourageanin lakini lazima kecheng tukchu tugul chu. Tiem kiy age tugul neimukoksei kou yu kamwoiwech Dan ameche itesyin setawek sinyamwa atindiot nebo kalyang'et simwoiwo noto itebeno ile atindiotab kalyang'et ko ne testai. Dan ameche siwalu kakle mi ale akitesyi ng'ale kakosirwa chi message kakle Dan kale mentionen ng'olyondoni kale ng'ololchi kora muren chu mengechen kale kakomech konene tukchu kale kotoi kwam tukche boisiek kosir kiasi. So nguni kale luget nguni ngitesyi tukche boisiek kwachingei lainda anan wendi kotokositu kasit. So neng'ung soet Dan ayabun tebutiet nekateb chito so iro ole kewalu. Right. Ameche amwa korok achek biik chemite mashinani, biik chemite emotinwek cheterterchin alen inget ile ngitebi kurgat kole imite oling'wong iamishei ak iweksei konu biik tugul around miwek koyoche ikot miwek amu konu biik tugul lakini kiistegei ibiro chito age nebo ngokaik kiistegei iro neiyobi tuga iistegei iro nochi age koyakeweke gaa ibu kiy neter nemakergei ak biik chemite kurgat amu konu biik tugul kergei kitenoe biik tugul. Nguno ngiwe kibo mashinani ama risabuni nguno komi biik tugul tung'wek mami chi age neibwoti age mi tumdo ak Christmas. Lakini chito neimi sang olin komi imi kokwet age neter nekere biik tugul alak cheter. So kerenyo ole kitebe ak tuguk chekikere koter kobe kikere kimasta age. Kemwa kosea ng'olyotab kumin. Matameke kumin ak sobet. Kwanza biik chekere chemengech amu kiale naro biik chemengech konam ko kera biik chata kumaonge kele mestai ngikinu kuno biik chemengech kumaonge kele tembwoti tugul ai December kenam jo free ko ngoi sarawik alak wendi kibaru kasit kwale kuno komaname kasa biik chename kumin kumeto Kongoi nye Dan ng'oliondono ak kito nekemwa noto bo ng'alek cheboisie kumik anan kumik nguno saiki kitestai tumwek sherehe emet tukyo tugul cho kekere kenyit ak tukyo tugul ameche atesyi ale uni manamegei maiyek ak chitab Kalenjin mabendi oret agenge so atesyini notok alechini ongeribkei le ko cham komwoe chumbek kole drink responsibly yani atya inai ile ne neisubi mee kityo amu kakie
lakini kakamwa ale nyo kotomo akochi inendet Dan komwa ngalek chik chebo let ko kalecho komwoiwo katindiot nebo kalyang'et ko ameche amwa nitok siketiem kebun tugul ng'olyondoni kebendi ketesetai amu ni ko cherso ni ko toretech ni kobendi eng tugche tugul kimeche takemwa kongoi ing biik cheisubech chekakosubech kong'etegei kakitou tetutioni akerin Solomon Kiprotich imi olimbo Qatar kimeche kemwa kongoi ak biik tugul chekakosubech eng tokwek cheterchin kimeche kele kongoi osharan olaikan ak ketestai amu kibendi kecheng'e biikchok chitab Kalenjin ak chi neisubech atindiotab kalyang'et kowendi kuni abwoti ale ingen kalyang'et chitugul a fly kalyang'et no mi olo matya nga makinyoru ngole amu mara kotilil oli tomo kokase Hosea tomo kokase Dan akinye no isubech eng Facebook ak ola tugul ko atindiotab kalyang'et ko kanyo pastayat nekikawo olimbo Canada ko kikiamisi kabikoinyu nemi olep America kikoek chicho mi sai military is a military officer kikosavan olimbo Afghanistan nyokowek nyokwo Korea mite kebebertab Virginia nguno ko officer ineti askarik emoni kikochul lugetab emoni kikosavan kimeche kemwa kongoi eng chi age tugul nekikosavan amu torete bicho koribech ko kingonyone murenoni kakonyor scholarship amu kibun scholarship kiachengchi scholarship ane ko nyanyor kechangan cho kichongoni sikobit konyor chebo tikitit cheu chekamwoiwech Dan ko nyakakechangan konyas pastayandani komwochi weri kolechi ingen kalyang'et kolechi weri woi kotebenach akichek tugul kole tos mi chi nemengen kalyang'et abwoti ale ngisubo ingen kalyang'et akot akinye ko kakile inginyo olep America ko ngitebe chito ngolimbo gaa ndatebe chito nguno eng resop eng Cheptabach olimbo korop Cheison ndatebe chito ngamogo ndatebe chito eng Chepterwoi tulwom ng'etuny ole bunu Hosea ngatebe alechi une sobet ko ngitebe chito kunoto Dan kolechinin maya in other words kale 50-50 lakini ngolep America komami 50-50 either you are doing bad or doing good yani mami katikati okot ngeae grades kegradeni exam ko nginyoru 60 ko kaibut lazima inyoru 90 sisir kulas pastayandani kiawe Canada ko mami katikati kotebenech tugul kole ingen kalyang'et kelechi woi kolechech kakile ngong'et kalyang'et karon akamwaun chicho ikoso ngong'et kalyang'et karon kokure lagokchik kobwa mesa ang yukakokur lagok kobwa mesa kolechin lagokchik kawe aset lakini anyun ngot koit saa 3 nebo kemboi komatetokanya kotebe lagok kolechi kokaiwe ano kolech kokawe chego chebele bich anan ko supu anan ko maiyek chukach so wendi kalyang'et matebe kochut orit akwo kunotok so kibune nebo kalyang'et abwoti ale okot Dan kobune nebo kalyang'et so kiribe notok simaking'etin simakichut beek chebele bich makichut supu makichut maiyek chukach so no ko atindiotab kalyang'et chitab Kalenjin ameche amakwok nemie ameche kikilgei Dan ameche akonin imwa ng'alekuk chebo let amu kacherake ane ako kito nekaib eng inye ko kanyoru ale inye komemeche ibutchi let imeche ibut icheng'e sobet eng tai Dan kanyoru kora ale inye ngiwe uya komabimetoi konye kityo kakile metori karik yani inye iwendi ikas iyat itikuk iyat konyek ko ya tugul yote ikonyini inome age neitoune amu kenyo ngolin ichunde sukul inyabitebi eng sukul maitebi buch kuke olimbo western ibinyoru headmaster ilechi ndasaplani kabichek koune isaplan kabichek iwe sukul ko tun kenyoiwe Eldoret ko kakome koromit amu kimi sobeng'ung ako kimi chameng'ung olotok ibisisile nekatotepche eng yu iun karishek tun kewe Nairobi yote ikonyi ng'alekab visa isis eng yu iker ile kakobek rabinik itou construction iyai kasitab construction nyeiwe Mexico ibiyai restaurant ameche imwa ng'alekuk chebo let akotaicher chichi kosech nekakosubech ngot komi ng'olyo neimeche iteschi imwa ng'alekuk chebo let akicherech amu kacherake Dan. Kongoi balozi Hosea netai korok amu ng'olyot nebo let ameche amwachii biik tugul chebo kaseti kasubik chebo kaseti kipyonutik chepkerwoik akas
my wife ako ko o sea ko man ko man ni tate dia la rusei din tu je tukul ni te ala ngudo no je tukul amda mo ko de ko wale itaro no ako sea amda ate tukul ana sama ibinda de nyone al binda de ni sukwe onge ongi gige sibesi ke ni kiga tu dalam kami dah tu siapa dia tu siapa tu semua jalan boleh ni jadi kita pun ni kita boleh pun kita pun kita pun cakap begitu nanti boleh itu tu kan ada itu angkum mau guna kau je kalau lagi kita tak tahu tu sebenarnya kita ambil mau kena soal musim mana nanti jadi saya ada ya cuma kami jadi lagi betul kita mau awal mau seperti ini boleh beda kalau mungkin Jika mau iwe di bawah bisa bebas. So, kami di sini kita mengaji itu ada penyoni di bawah. Itu kotosan ini mau jebara kalau kotosan ini tiga di mana. Ada je Inggris masih di Inggris masih Asia je beda dari tiga kopi tiga sorumuk jauh. Itu dikit. Lalu ni di kamu beda itu beda. Tapi tidak kalah ada kau buat itu semua orang itu orang itu anggota kita nama kan kok kita kawan itu lumayan ama dah macam itu kita masih unggul nafas ini guys unggul nafas ini unggul passion cuy paturan itu tiba ni program itu jualan ni apa itu ni para kapsa atau ni tawa ni kalau tahu tu bawa saya udah tu kita kenal ini ni golongan nak kelas awalnya lebih dia mungkin tu awalnya kota aku mana ni ini tu kalau ni akhirnya tu jawab ni ramai tu kalau ni dia kongoi nye dang Chito Kalenjin ak chine sube da bwat yo la ka jera ke asala number 1 ngoli mi asala number 1 Kenya ngoti ko se asala ngot ko se ji ko mi asala kora ga oli ne mi te kebeberta ne Mexico ne gi ga asala ngoli na gi nyota sta asala ngoli ako gegere kele tesetai komie ko kimeche kemakun chemyach Chito Kalenjin ameche oip kosaria kine amakun sikukuu netala amakun kenyit nelel nebo berurto kibwane Jumapili eng yo kotomo ketar kenyit abwoti ale ngip kebwane kaketar sikukuu kimeche kemakun sikukuu netala ibwat chitab kokwet ibwat chi nekikere ile yome ketoret soam sikukuu akot ngomemuchi itoret oam tutigin choto itinye sikobit ketestai kongoi ing chi age tugul nekakosubech kongoi ing chekakosharan kityeme kecheng biik chok kakilecho eng Jumapili kimutwo kora neran agenge kora mabwoti ale boibendab weri anan ko maybe ko boibendanyi nekiloit bandanyi kora sikoit kebeberta ole mi ko kongoi kimakun chemyach Dan yeiwe sitekekurin eng tetutioni anan tetutik alak chemite tai abwoti ale somwoiwech kora chekosubech ngot tomoche kora cherset kora neuni amu kararan kechergei kunito sikebor tugul akesopche ko ki bororiet ko ki biik ko ki emet ko osea ameche akonin itesyi ng'olyo neng'ung nebo let asikobit ketarate tetutiet nebo betutab rani osea Sibitarono ameche kityo amamwa angot ng'alek chebo let balozi Sibitarono ameche kityo from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kongoi balozi Rono akakale kityo ng'aliondono nebo Merry Christmas amokyini chi age tugul Merry Christmas biik chuk chebo kanisetab Tulwa Mwetuny Esikech kaniseshek tugul chebo mbaretab Tulwa Mwetuny Catholic Deliverance IC kokwet amakwo ki age tugul kisubok emi emetab Australia amokyi kora biik chuk chebo emetab Australia Christmas biik chuk chebo Adelaide angot principal nebo Swahili School angot Kigen angot boyot angot Arap Koros angot Steve angot Arap Birit boisiek chebo Adelaide angot mokoriot chemogenyu noto ko Bernard and Emily Tanui amakwa Christmas balozi ameche kityo awekyi kongoi chi age tugul neisubech ak bororietab Kalenjin balozi kwanyoru request balozi biik karibu 100 chemi lainda
Kameche kelecho kityo 2021 balozi kale biik angotuyo ameche sikecheng'e biikyok karibu twice a week. Amu chang kanyoru ane biik karibu 100 che tayari chelechino chito lechino anyone au amang'u angot balozi kora itinye listit neng'ung. Chang biik kora chekokobwa chemeche kora koibwa nyiketepse komwa bandang'wa anan komwa safarishek kwak. Kiwechi kongoi makitekani for granted konyorun chito ako requestenin kiwechi kongoi. So kityeme biikchok kityeme kesqueezen as much as we can sikosikchi kenyoru tugul sikosikchi kimeche balozi 2021 kokitou kityo kenyini 2021 kemeche ngopkerukoni kenyino bo 2021 ko chi age tugul kolen chito kwacherake ready akala ani ng'oliot kamwae Dan nekakale konamchi sobet ano tai. So kimeche koek slogan nenyo ngot kebendi 2021 kakotoi Dan. Kale ngokakouryanga kasit kale kenomchin kokebutyi tai. So kemeche bororietab Kalenjin kechopchinigei kesetani pace kerukan 2020 despite kokitindoi corona kokitindoi tuguk chechang kecherake kora akele kararan sobet konamchei tai. Balozi chamwa kityo awekchi kongoi biikchok tugul makitare ani ngelen ketar komong'u alake ko ngelen keit koitu alake kilechini kityo balozi amu tetutioni ko kakita ameche kityo tepkosubi biikchok saishek chekamanyoru boroindo. Mi biik chekami boisionik, mi biik cheruitos cheng'etchin akonyoru tetutiet. So kilechin ak biikchok koye kiacknowledgani kele nyosubi tetutiet kokakoborok saishek mami ng'ala kora angot much omete comment angot after 1 week imete comment kora komae kora kimi pamoja ngoityi kabisa oshare konyor chitugul ujumbe simatun kole chi ndakikochi chi nemotivaten akitome kokeibu motivation konyo Facebook. Ameche kityo abwatyi biik balozi chebo Kalenjin Global Church ale kituitosi Jumamos saa 1 nebo emetab Australia, saa 5:30 kora nebo emetab Kenya. Kimeche kora balozi keboisie technology kinde injili. Singobir kona chito kotuiyo ak pastaek, ko ngobir kona konyor biik cheu achek checherech, ko ngobir kona kora kwani at least kebe ak technology. Balozi amu iacknowledgani ile lazima kebe ak technology kokwo emet ako lazima konamchei tai technology. Angen ale boisiek chechang kokicham mateoni simoshek lakini kokoyan as boisiek koyan simet amu makomi shortcut. Aya inye balozi aya kot komi ng'alyo nebo let. Kongoi Nyosea, kongoi biik tugul chekakosubech. Abwoti ale nitok kakitugat tetutiet nebo betutab rani. Kimeche kemwa kongoi nginye age tugul kibendi anan yekindoi ng'olyondoni ko sikochi chi nekamamuch konyor komuchi kosubech eng Facebook. Kimeche kesom kele yesubech ilaikan, yesubech kora iyapte sikobit osharan asikobit konyor biik chemang'ering. Kimeche kecherake, ngomecherake kokaui muguleldo ng'ung tomangen ale sikeliochin lakini kiyoe nete nekimuchi. Kimeche kemwa kora kongoi eng biik cheu kot Jason, biik cheu kot Arap Sajin chetieme or age tugul koro kole koib or nekimuchi kecher bichuchok asikewalake asikeku biik chekimuchi kebe tai koki bororiet ak boisionik chekimuchi keyai. Ko kakikesu tetutiet nebo betutab rani ko chekomite tugul ko inendet ameche akochi inendet chitab Mexico mwa ile kongoi inyendet chitab Mexico. Balozi akosea mkongoi ngabati akamwa kongoi biik dikesubet en sait tugul nekakeng'alali abwoti ale kakechepchi agenge ak yo biik oeng yo ikikike biik tugul kitinye ng'olyo ocheng'et Nyosea akosubech tugul mikamwa kongoi ater Christmas. Konech email neng'ung'et chitab Mexico singot komachi kosirun mameche ale maybe yakibir simet kokale lakini ngot ikonech email ko rahisi koyokun chito sikoteb tebut ngot komi. ngeny@gmail.com. Kele ng'o? ngeny Dan@gmail. Yes, okay. Kongoi chitab Kalenjin ngot imeche iityi inendet Dan iwendi ngeny Dan ko ng'olyot agenge choto ko kainaikchik ngeny Dan@gmail.com isirchi ng'olyo ak itebe ngot komi ke netinyegei ak bandab Mexico ak ketyem
abwati ale Igeere age koi chitab Kalenjin kimeche kemakun chemiach kimeche kemakun Christmas netala ko che komite tugul kwanendet Balozi Rono ak inendet chitab Australia name yotok atya ketar tetutiet